Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wadiyo wow Sai yei Metyap Yong ubru wa Nohyap hau Synrang Dhoi wa ha kachnong kenba malai kachnong ko wadang hap hapok kamau Synrang constituency. Hawa kamten nu sai ki yakate ka Metyap we kamon le ki yaka te ton ap ye ni ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhyat te chwa wo sdang i chaki kubor ladam po mu de phi subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wayo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te ton sdang i chaki kubor Hey yeto wa itu ijia wasnyao si iwada jia hakini ki khajik sngi wada dep we ite to iwada jia hakatu ka chpau tarik yong ni banai wa Nohyap uwi ubru uwada tip pertui kamu aiban daukhai ha uwi Synrang uwa tip kam Synrang Dhoi Synrang uwa ha kachnong kenba malai kachnong kawadang hap hapo kamau Synrang constituency we nei da wa jrong palat uni Synrang we nei da wa bon ki deng ki prau da sa kut hachiteng Synrang we da khlat no hete we kat wam em ki wanot here nei da wa jrong palat uti Synrang wa Nohyap dan ne ka Metyap hete hado sansngi we hakatu ka khatsan tarik da wan ki kanhun ka SDRF Meghalaya yo yarap sa ye kate ka Metyap we kamte de yahir ki hauti Synrang yo sa ye kate ka Metyap ko wada sa hete la sansngi tang wa nei da wada put kate ka Metyap kat wada sa bon sngi ko da thang no ki yaka pen hauti Synrang Ijia ha perthai hakini kisngi wakat ni to ki wakhala bai tip wa ile sang hadu ka deni tip wada jor wa pap ka perthai nemo nakiwi wan ki daw mo te to lakat wa emle yuluti umap hi ublai kan rat wa yu emlang upentengen hi wat uye ki wa hayung hasem yong khanang wa yo ki dei chai dei nang we dei man khi man khan te du ki ni don hi khublai chipon